بله بینران ام جارا کردن بالا و بکشن سر پرسا پیواجوی آشتی لباکوری کردستانه ببوره جبر پرسه که تکنیکی ما درنگ میوان ما حاضر و آماده بو برز جان و آمدی جوگر سروک گشتی پارتا ولات پاریزن کردستان ناسکری به پوکه دگل میا برز جان و آمدی تو بخیر هاتی سر چاوه من ناف خیره دابن صاحب گلی سپاس سلا بورج جمن سر چاوه من نوی تاج پر خوشه مخواست از بیجم که جناب تا چقاس گشت بینن که او پروسه و پیواجوی آشتی لباکوری کردستان کتیا روژه بیدا سر بگره بله یا براسي پیواجوی کی دست بکریه کی وک هونشی دزانن دنابرا دولت باشلی اردوغان و عبدالله öcalan da dest bekir ve salu niveki peyvendiyem bidizit pişteri dimeşyan le pişti dağpiyani Abdullah Öcalan gotku bra PKK civine kongra kuşebke o fesbike devşe şere şektari bede pevajoya kinu dest bekir le pevajo jadi kurda da sinore ve ve çibine ne diyare brasi PKK der dora PKK ve Abdullah Öcalan baştırzanın lejder bay bir şey em siyasete devlete Türkiye dinerim siyaseteki ne zelale le dijberiye diye kurda tevdigare her roz be teyaran disa jiv waren kurdan tem bomba kirin o gefen giran le kurdan tem waren dibejin ev mesele teröre لهم وقت پارتی ولایت پاریزی کردستان ادویژن که evne mesela teröre ne mesela şiddete mesela millete Kürde ev düsü sazzedetir ev pırskire keye berya PKK şey bu PKK ra şey bu o partiye ne ve şey bibin şey bu ara şey eğer ev çareseri şey ne be ev pırskire ke jufra rev rebaze ki nu ne bine ev her tüm ev pırskire ber rojeve devlet Türkiye birası çıkarsa amadekar jibo ve çareseri ne diyare yani emle dağıyanın devlet edinerim zamanı medya devlet edinerim rayadarın devlet edinerim zamanaki tündü hembere Kurda partinin Rojava Kürdistan'ı boy Kürt statüye gibi desnakın heneki mafyam gibi desnakın çiş destevante lidişberi Kurda bu kartinin evyaşi yani ne siyaseteki realiste jibovi em dibêjin dibe hemû aliyên Kurda bi hevra karibin li ser astên milletbûnê ser hişmendiya netewî daxwazên xwe yên acîl daxwazên xwe yên nêzik derxin rojevê û bi hevra temsiliyeta milletê Kurd derxin pêş ne sernavê partiyekî sernavê keser de belê îroşer bê rawesandin şiddet ji xwe li Bakurê Kurdistanê ev çend salê dawiye ji xwe tu çalakiyekî PKK tune bi taybetî li Rojava an jî Lewkê Başûrê Kurdistanê ye şer li wir bê rawesandin ji bo Başûr jî baş e ji bo Bakur jî baş e û rê li ber siyaseta sivîlê wê be aslında siyaseta sivîl bi riya رگه دموکراتیک کار داخوازم کوی نتوی بخیر روزه بی. بله. برز جانو تو چقدر تا چرا دایی که تا چقدر خلق جواکا کردان و ترکان جبوی وی پیواجو یا آشتی آماده نه یعنی دیدم این بهوری انکار و امحای کردا ادی داومیه هبه یا نه؟ یعنی براسی جوات انجیگل هم هر دم آماده جبو چارەسەریه جبو آشتیه جبو لهباتنه لی مجیه ایتاد دراکی اف دولت آوا کریه اف 3 ساله سر رد انکار و امها کرنا کردا هاتیه دامزرانن چا اف اوکن دولته اف ستونن دولته نه گوارتن نرین دولته نه گوارتن her dem li pêşiya Kurda trajedî û travmayên mezin hene. Ji bo wî jî em dibêjin ev çil salê dawiye şerîatiye dayîn û rewşa Kurdê de ne îro ne dunyaya 3 sal berî ye. Dunya hatiye guhertin dosê Kurda hene li derva li hundir hişmendiya netewî pêş ketiye li Başûrê Kurdistanê statûyekî heve kêm zêde erçiqasa
گرد دل من نباشه هم بزن یک ارتشکی نتوی و پارلمانتویه کی دستلاتار دور او نباشه لیدی ساشی دور ساتویه که هیا رونیا شابه ما هم باشور کردستان دستلاتین و داره دپارزن لروجاباشی فیلی روشکی هیا و کرد خو اداره دکن دبیجه بیا وقت قانون بنگهین داد آس سوریه بچی به ستاتوی کرده دیار به دولت ترکیه خویای ناخواسته دستلاتریا خوب کردارا پار mesela Türkiye o kötü kurda mesela destlatları parvekirme destlatariye ya. Eğer Türk kabul bekin beşin Kürtçi iştirike ve devlet denen bir kurd hem bir kurdara karın lehev ben o huy idare bekin kemasi ve referans başvuru Kürdistan'e o Bağdat ekli olan bir berşaban de Türkiye şipe vajo ki bir rengi kare bir keber rojevi. Ledve devlete Türkiye amade be. Hem dibinin ki denav devlete de du baskı esası yani. Yek baskı kemaliste nafazı bitu havayı ev derfetin bides kısını devce berden. Le baskı edin şey duhaze jibo bivin iktidara ku sağlam bikin serpişa kurda pişkiriya kurda bikin duhazın kurda bıxapinin. Hem dibin Kürt ne Kürde berene ben bıxapandın. Yani İro derdora demi derdora partiyen dön hemu partiyen Kürdistan'ı daha fazla statüye ki netevi dikinem. Ev kem zede otonomi ve federasyon ve serkabun ve çıl ve Kürt servan daha fazla netevi karbon ve hebra temsiliyet ki Kürdi dakın peşki henik dıştan bir ders bakın. İro parlamentoya da zamanı Kürdi ve zamanı nasıl ifade kirin. Çağ buna millete Kürt neyi kabul kirin? Ama çıkarsa be baver ben ki devlet ve peşte gabe baş babıcı. Dıvır da problemin esası yani dıvır da şaliyen dınav hevda pevendi dırmeşinin yaşser ve bevajoya dıvejin ve dıvır da gelra wan erine xud zelal eşkera bike. بله اگر هاتو او پیواجو او پروسه سیاسی کو بحث آشتی و بارش کن لبا کوری کردستان و ترکیه سر نگرد و دمی روش کردان یه چه آبه yani Kürt devletiyse ve beri berkubidin mafya kuyen demokratik u berkudanı bezcibinin yani tü kes tü hez ve saate şu da nikare Kurdan dervayı ve pevajoya bigre. Kürt ve pevajoya da aktöreki esasine İrolu diaspora bigrin hatta hem bu seransere döne Kürt ne Kürde berene şiar bune xwedî destkeftiyane xwedî hêz û qewetin ez bawerim ew eger em karibin sinerjiya milletê Kurd li Bakurê Kurdistanê dibin baneyekî wekî temsiliyet da derxin pêş ew devleta Türkî û devletên desthilatdar jî mecbûr bibin hinek gava bavêjin deriyên diyalog bikin. Eğer deriye diyalog yapın şey, İro eşkereye, dövüşe devlete Türkiye peşi kanuna bengeyin da hebuna millete Kürt kabul bike, o mafya vaneci millet bunu etti, uya ve prensip bine zaman. بله برز جانو بسیارم یا کرد و کرمانجی به زحمت برسوا مبدا دم و مکیم ما هندک دبیجن او آخفتنن کو دبیجن پروسه آشتی و کو خاپاندن لیباندن که کو جارا گدن ارنگاری و ترکیه کنه ها گوهرتنن مازن لروجات ناوین چه دبن ریگری جیبه کی بکا yani rast ev metersi heye ju devlet xwaze esas peşiya deskeftiyen rojava ve despê bikin o bandora wî li rojelat û li Bakur sipike dixwazi peşiya wî bigirin yani bi destê bi navê aştî û pêvajoya çareseriyê ew 2015 da pêvajoya hat û bi şerê xendekan têk çû dixwazin pêvajoyekî bi vî awayê bikin lê em dibêjin ki digere devleta Türkiye ve rasiye bibine ev 3 sale ev siyaseta xapandine cerban diye Kürt natne xapandine 3 sal beri Şeyh Said'i kal
نوری اسلام پاشا شهید رضا و حتی ایرو شر برخودانه کی تکوشینه کی بردوام بیه و جبر پیواشی دیسا بردوام به ترکیه به راستیه ببینه آبوریا ترکیه تکس شو ایرو سرانسره هزوان عسکری لباشور کردستان هیا لسوریه هیا للیبیا هیا ev avori kera biya nake eğer Türkiye duxwaze nav aramiye da bişi dibêje pirsa Kurd û Kurdistanê di nav xwe de çareser bike ew jî bi Kurdan re riya diyalogê vebike û ew bike bi siyaseta xapandinê Türkiye nagîje ciyekî em viya dibêjin wek Partiya Welatparêzê Kurdistanê jî em her dibe ji bo gavekî biçûk veşî ji bo aştî û çareseriyê gav bên avêtin em ê piştgiriya wî bikin lêbiya bi şertên mafê milletê Kurd bên esas bên girtin û em karibin riya diyalogê ve bikin karibin bi hev re gav bavêjin ev jî pêwîst e. بله سپاس ji bo cêgerê serokê giştiyê Parta Welatparêzên Kurdistan naskirî be peweke can û amêdî ku digel me dabû. Spas.